şahının yetekçileri, hastalık matematik karacakları. En azından 9 aylık Arçot'tan Karaotur ekli 3 kron var. Boşluğun gelen birge şahının madaniyat hizmetleri, hizmeti yetekçisi, ana fitosanitarya. Hazır her bir yaş işin canında en büyük olmadan keyin jamandagi erişata жүрүшү бардыгын билебиz. Bakmayla karar biledi. Yaş işleri var. Yaş işlerinde yaşı değişiyor gerek, jamandı değişiyor gerek. Ona Esnaf Abdülkadir köçesindeki oğunda işlerinin kançalık dengeli bittiğini bardığını gördük bildik. Yaşı oldu. Oşanın benim birgeler bir sorun var. Kalaviklasın dediler. Oşol yerde milyon değerli magazin var, süpermarket. Oşol ne sebepten alınmaya aldığını takip ediyorlar. Benim oşol milyon magazinde özüm oşol vardı, mağazalar katladı. Ama neyde uağınlarla oşol teşekkür memleketli organda arkitektura, bizde şart meyanın toktanları çıkıp қалған екен мындайша айтқанда мизамдың қызыл тікені бар екенде şu уағында қараштырды қараған емес болғанымыз. Мен рахмат айтамын, ошол жерде уағында кең жолдорду болса аябай сонун кийинки азыркы убактарды эске алып туруп баардык архитектуралык нормалар сакталып туруп жолду кеңири жасаган эки жагынан калтырган бирок кийинки мезгилдеги адамдар мына туура эмес ошол жерде солда бөлүгүн аз карагылачы деп арсы ресторан ар жактагы клиника, Мерабаев, ошолордун чыккан тракторго чейин чыгылган. Ошол миллион магазинда бар текшертип бардыгы экен, бирок мен комиссия түзүктү ошол жерде. Анча ашыкча деп турат экен, текшертсем 300 квадрат метр ашыгыраак ашыкча жер тосуп алганда пайдаланып кеткен. Анан биз азыр аны дагы арендага отургузуп УНЕСКО 300 миллион ашык. Бұл бір елі ошол миллион магазин емес, шаарда қазір біз комиссиямен тапшырма бердік. Бардық ресторан, кафе, қызмат көрсеткен ишканалардын бардығын керек болса, мынау секторальный жолдорду красный линияға шыққандар боюнча архитектор бар ғой, тапшырма бердік. Бүт қараймыз азыр. Көптеген, мысалы, центральный көчөлөрдү текшере турган болсо, бардығы красный линияға шыққан муниципалдык жерлер. Бардығы егер бізге тосқолға кетірмеген жерлер бола тұрған болса, аны арендаға отырғызышымыз керек. Ана миллион магазин бойынша мен сіздің сөз емеліңізге толған қарасам, аябай соның проекті тосқолды кетірді. Же аны біз созып сотташышымыз керек, сот арқылы. Бірақ бұндай сот арқылы қарашайын десем, мұны қарай десем, толық мезонды документтерді беріп тұрған. Мезон ішінде біз арендаға арқа жағына отырып. Себеби азыр же болбосо биздин бир гана мүмкүнчүлүгүбүз бар эгер ошол жер бизге керек боло турган болсо, андан мыйзамда каралган мамлекетке керектүү боло турган болсо, ага башка жерден жер компенсация берип туруп бузулушубуз. Ага биздин мэриянын азыр ал магазин сатып алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Эгер мындай мыйзам чегинде бизге ошол керек боло турган болсо, анда алганга мыйзам жол берет. Бирок компенсация беришибиз. Ошол шаардык тургундарга көбүрөөк айрыкча кеч курулуу мезгилдерде жолдо алган бардыгын көрүп атса керек. Жанында высоковод бар, машиналарды магазинге кириш үчүн токтотуп, высоководдун эки тарабына да коюп дагы чоң автобустар же маршруттук каттамдар өтө албай тыгындар болуп ушулар болду. Ошол менин сунушум жетекчиси менен сүйлөшүп, 2 метрге жылдырып болсо дагы бираз адам карапайым адамдар үчүн сүйлөшүүгө барса 2 метр, 1,5 метр жылдырса же машиналарды ойбой койгонго бир мүмкүнчүлүгүн караш керек деп ойлойм. Азыр эгерде шаар гаиден болсо, мына ушул маселелерди карап койсо. Экинчи маселе мынау маданият башкармалыгы бар да жетекчиси. Маданият дегенде бизде ушундай түшүнүк болуп калган, ырчы, чорчу, кыякчы дегенде эле түшүнүп калганбыз да биз маданият дегенде. Азыр мен мына отчеттун карасам, жалаң ушундай нерселер менен берип, биз мындай фестивалдар өткөрдүк, аскер, совет аскер күнүнө, алтын күн, бала деген жалаң эле. Мына ушул эле темадагы
көрүнүштөрдө. Менин сунушум азыр маданият дегенде жөн эле бир ушундай оюн зооктор менен эмес, биздин нукура ата бабаларыбыздын же болбосо жаштарды нукуралуулукка тарта турган маселелерди көтөрүш керек. Анткени буларда эч нерсе жок. Булар менен жөн гана азыр бизде социалдык тармактардан деле алып да мындай нерсе. Биз тескерисинче жаштарыбызды азыр жаш муундарды мына ушу патриоттуулукка же болбосо ата-бабаларыбызга жаткан салттарыбызга урушуу керек деп ойлойм. Азыр бизде ушуга мезгил келип жетти. Азыр көрүп атсаңыздар керек, мына ушул дүйнө жүзүнө аттын кашкасындай таанымал болуп аткан түрк мамлекети Турцияда дагы өздөрү ушул нукуралуулуктарда басым жасап, көрүп атасыздар, азыр кинолорду тартып атат. Эгерде биз азыр ушундай дагы деле ыр менен оюн бүт менен кете берсек батышты карап, анда биз эртең күнү кыргыз деген өзүбүздүн атыбызды да билбей калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мен сунушум мүмкүн болушунча ошол шаардагы маданият жетекчиси нукуралуулукка көңүл бөлсө.